Saopštenje Vlade Republike Srbije u egzilu. Vlada Republike Srbije u egzilu bila je organizator Sabora Srba iz dijaspore. Na Saboru je održana i izborna skupština pokreta otpora pod nazivom Otadžbina. Ovaj pokret okuplja predstavnike Srba iz dijaspore, a cilj Otadžbine je borba protiv diktature Aleksandra Vučića svim sredstvima. Počeci pokreta Otadžbina datiraju od pre 60 godina, kada su ga osnovali naši politički emigranti u Americi, protivnici tadašnjeg komunističkog režima. Na Skupštini u Amsterdamu je sa ogorčenjem konstatovano da su i danas na vlasti u Srbiji unuci i deca komunista, koji izdaju, pustoše, uništavaju i kradu sve pred sobom što nije usijano i zakovano. Zaključeno je da se današnjoj vlasti mora stati na put i da su u toj borbi protiv te vlasti sva sredstva dozvoljena, kaže se na kraju saopštenja Vlade Republike Srbije u egzilu.